Vallahi düş. Ya başka takımlar çıkıyor. Kaç arka kaç la hey. Barba hey. Arka kaçma arka. Ya arka. Baradan Çukuldeli atmasını Kıtayga 49 yılga arendaga verdik dep barıştan bирок el көтөрүлүп турду. Эмне үчүн арендага берип ататалар? Кыргызстан 4,5 миллиард Кытайга карызды деген төлөсө Кытай эртең баарыбызды басып алат. Атбашы деген Кыргызстандын дарбазасы. Атбашка кирген Кытай барлык жер талаштан өйдө, оштон өйдө баарысына кирип кетет. Bir Кытай келсе, анын артына 1000 Кытай келет. Ошондуктан атбашылыктар бербейбиз дейт. А ким билет? Берип коюшуп балким шайлы өткөндөн кийин анан чыгарабы, ким билет? Мына ушул карызды төлөгөнгө мен Сооронбайдан сурап элем. Сооронбай айланайын. Sen Kırgız'ın kulunusun. Seni Kırgız'ın baylары бүтүгат. Мында парламенттен иштегендерге кайрылат элем. Алар Кыргыздын тукуму. Байлар көбү бүт баялар. Байлар эмне кылсаңар дагы шайлоого чейин 4,5 миллиардты төлөп бергиле. Төлөп бербесеңер Кытай деген оңой эле келип кол койдуртуп алат. Муну эл билиш керек. Айланайын калкың кандай болсо башчылар ошондой болот дейт. Биздин калктын көбү Акаевдин тушунда бүт эркектин баары аялдардын сөзүн угуп калган. Самек чегип, Кытай кичине жемени сыйлаш керек да. Оякта борбордук аяк. Кыргызстандын жүрөгү жерчи. Аттын чоң курулуш тарихи убакта турабыз туугандар. Анан тигиндей мындай чагымчыл сөздөр эч кимдин оозунан жаман сөз чыкпасын. Бул шариаттын талабы ушундай. Кудайдын мыйзамы ошондой. Жакшы сөз жан аракет деген сөз бар билесиздер кыргыздарда. Биз бияка жакшы тилек менен келдик. Жакшы максат менен келдик. Бу жерде эч кандай тигиндей мындай сөздөр айтылбайт. Эгер дагы ояктан азыр сөздөрдү укчу болсок, ошондой сөз айтып аткан кишини укчу болсок, мен эскертип коеюн. Оякта коопсуздукту караган балдар бар. Акырын жетелептирип ондай түшүндүрүп коет. Ыйман кандай болот? Адеп кандай болот? Кыргыз кандай болуш керек? Мыйзамдуулукту сыйлаш керек. Биз сыйлайлы. Биз көргөзөлү мыйзамдуулукту. Биз көргөзөлү жакшылыкты. Ондай дагы жол суранып кетем, мекендештер. Ушундай жаман сөздөр чыкпасын оозубузданчы. Только жакшы сөз үйлөйчү. Байрамга келгендей бир маанайда жүрөчү туугандар. Биз бияка келип бирөө менен жакалашып, же бирөө менен урушуп, же бирөөнүн бир мүлкүнө зыян кылалы деп келген жокпуз. Ушуга макулсуздарбы? Макулсуз.
Aman bu yerde buna deputatlardan da hiç kim yok aramızda. Büyük halk, karapayım halkmış, buna karapayım halkmış. Dağı da olsa sorunbay Cembek. Jurt atası sizden soranağız. Hazır bir minütte, bir saatte Sadır Nurhoca üstüne çıkarıp koyacağınız mitik degen toktolup. Sizden bir oğuzkana keyiniz kaldı. Sotlarga şıltap, prokurorlarga şıltap. Şu 3 yıldan beri kıpımday günümüzü yok Sadır Nurhoca üstü. Çok yerden türmede karma oturasız. Hurmatly Kırgızeliler, bugünkü 2 Mart bugünkü çoğ jыйынга келгениңиздерге чейин чоңураан деп. Hurmatly ел тургандар, Манас атамдын баштары ушул бүгүнкү күндө 6 айдан бери күтүп келип атабыз. Сиздердин бүгүнкү келгениңиздердин ар бириңиздердин бийликтиңиздердин hayırlı işin bir sağlamayı dilek. Sizlerdi biz ıntımaka, bilimdikке, bir yakadan baş, biri koldan ceng, bir cengden kol çıkarıp, bugünkü çeyinde ıntımakta ötkörü alımı, sizlerden tertipli saksap veriyorunu suran ötetilik. Sizlerdi kanında gelgen bolsoңuzдар, oşonda kayda yeniңizlerge baruğa, bizim bugünkü tadı japarı üçün bolup atkan bayağı boştonlukka kuş gelsin dep akıllı sözümü aytıp keteyim dagы sizlerden teyinsi olup işiңizleri ийгилик каалайын. Болгону biz tadı japarıптын 6 aydan beri turanıp büttük. 4 yaşarı baladan 97 yaştagı çal kepildirgen çeyin turanıp büttük. Emki bugünkü sizlerden kelişiңiздер менен bizdin urmatlı prezidentimizde oygona degen söz aytабыз. Sizlerge rahmat degen söz aytayın. Urmatlı oğlanlar, Kırgızstan'dan başına emneler kana ötken yok. Çok kıyın günler attı. 80-90 balanızdan ayrıldık. Bunun bari her birimizin boynumuzdaki iş. Oşanduktan çıkında, tışçılıkta, mizandırılıkta, güçlü tertipçi saktayla. Bizden o insanlarımız aytkanday. Doğru sazanlı. Andıktan taştandılardı taştamay. Çöğrezlerin buzmay. İçki işler hizmetlerlerime yalgınlaşmay. Biz altara hurmat tuğanlar. Assalamualaikum hurmatlı cemaat, hurmatlı elim. Biz hazır siz çoğulup жатабыз. Sapar, Sadır Japarov'tun emesi boyunca. Ben özüm Özgör'den geldim. Sınavı biz Sadır Japarov'tu kaç hareket kılmalı var boyunca. Sebebi biz hazır kimden sorayız bunu? Prezidentten sorayız bu, parlamentten sorayız, hükümetten sorayız. Oşon için hazır bağırız birgelikte şunu talap kılaylık. Referandum ötkörün negizinde bir prezidentçe kanday bir adamga bilikti toluk berip turuşundan sorayız. Oşondoguna çıgat da. Aga çeyin al çıkpayt. Sen aytıp koy. Bir adamga oşonda toluk nemen mümkünçülükni bereylik. Allah Taala özüne Kur'an'da aytıp atar. Bir adamga başı geledi atar. Bırak Kur'an'da adı hukumun izlerge. Allah Taala Kur'an'da ne de atar? Bismillahirrahmanirrahim. Nada 16. sureden 61-64 ayetlerinde bunday deydi. Egen bağlarına, soğularına, cinaçlarına, jana adamların kuruluşlarına uya sal dep buyurup, har türlü ösümlüklerden jep, egendi jengil kılıp koygan joluna düş, dedi. Allah arının içinden har türlü baldarını çıkardı. Anda adam olası için şüphe var. Şundığında bunda da oy cıvırkan kovum için biraz örnekler var. Hem Allah Teala'nın mınası hayatının akırkı demesini kaytalı öter. Şimdimizde bunda da oy cıvırkan kovum için ibret örnekler var degen Allah Teala bizge hüküm kılıp atar.
Sizler arının жасоосун келгиле деп атат. Arının жасоосунда satışa arı başkara toşan bal yok. Oşan için biz bir adamga mümküniyeti толук берейlik, ana sorayız da. Андай olursa görüp atasınlar, biröge şulta, üçöne bir-birine şulta götürerek. Oşanda referandum ötköreli. Anan oşa referandum esebinde biz, ona parlament bizge gereksin, gerekmez mi diye soranı gayet. Kandık başkarı bolmasın deme vereydi. Oşanda dağın üstünde sadır yapar, boşansın mı, boşanmasın mı degen elge salaydı. Anan oşanda çeşe alalım. Ağa sen çeşe alma. Rahmat, көңіл бұрғаныңыздар үшін. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн мына жолугунда агаларыбыз айтып кеткендей, биздин мекен үчүн эң чечүүчү күнгө келип такалдык. Биз кыргыз эли ушул элдик жыйынга жакшы ой, тилек, максаттарыбыз менен, жакшы ниетибиз менен, жакшынакай кийинип алып, жакшынакай оюбуз менен келдик туугандар. Туурабы? Урматтуу агайын туугандар, бизге көп эле митип атышат. 3-чү күчтөр, ана 5-чү күчтөр, аякта күчтөр. Азыр бир эле күч бар. Ал кыргыз эли. Урматтуу агайын туугандар, кыргыз эли бирикти.